Good evening po. Pwede po ba kayong magpakilala? May pabingi po kay kayungan. Ako po'y Alfredo Tolentino, CPC Pastoral Council, Santo Niño, Sapa. Ako po'y Jerry Basilio, ing parol designer na ning Santo Niño Chapel. Ako si Nel Giao, CPC Coordinator ng Santa Clara ng Assisi, Morris West Chapel. Ako si Brother Saldi, EMDC, at isang service sa SMAP. Maya Paldo kaya katamongan. Ako po ay Marvin J. Manalese. Metong pong SK Kagawad ng kaya katamong barangay. Mayap abengi po kaya kongan. Yako po ay Brother Michael Abarin. King San Francisco ning Assisi Chapel. Yako po ing parol designer na ning Lobenas ning Pasko. Represent na ning San Francisco Chapel. Ako naman po ay Eliasar Pineda, bilang coordinator na po ng San Francisco de Assisi. Ako po si Sir Angelito Hilario Domingo. Ako naman po ay Amalia Pajarito. Kami po tatalakad bilang kay Parul Coordinator, ang popang designer. Ako yung Chito Sichon, CPC Coordinator ng Nuestra Senora de la Paz, Ibn Biyahe. Ako naman po yung parol designer na ng Oras is Rick Carion. Tang within this year, ing tema ay ing gagampanan tayo ing 60th founding anniversary ng parokya. Lintoya king parol bilang itang logo bilang center ng design at itang tema king mabiluga makapabiluga parurut king parol. Itapin pangagobra Kenny atin lang kanya-kanya assign ko lang kareng assignments bawat party or kareng boti ting mangupit ating maglagay sticker kanya-kanya lang obra bang kanita mabuuya itang parol. Kalupada po, deni pong bote nga reni king panga circle da. Anti mo waring pakiwangis mi king pami kakapatad. Yan po, pami yabe-yabe, pamanang tabi po. Kimbalang metong, anong nuka rin mayagit siyang lugod? Alang-langga mo naman po, kaya takikata mo pami yabe-yabe at pamanang tabi. Despite na po ning kakaliluan po, duluwal po itang kaya katamo po nga mag-generosity, kimbalang metong, kami kakayanan po, mga yan po. Ang pomo po, pamisan metong po. Inumpisa mi pin halos di kaya mi piyabe mi ang kayabe mi patangkay maus kaming kay mangupit kayo ako ay ban sa metong patangkay ika mamintura o karela mamintura la iti mangupit Abi-abi. bali Sasanito. ako magdikit ating ko rin kasawap magdikit mga yan bang kanita abu taya ako kay karela mga yan ang gawa mi. Akit me talaga yung pamiyabe-yabe mo king pamangawa itang tulat sa yabang gagawan nila itang emo akit king itsura din kapagalan uling I enjoy din bawat gawada bawat pamiyabe-yabe mi king bawat bengi nagagawan nila rin kaya kami paro.
in-incorporate niya po ini king pamisasan metong da po rin kaya katamong kapatid kening barangay ren pong kayanakan den pong pengari binyeda po yung karelang ideya para po abuming konsepto mi po para connect niya po king kaya katamong tema. This year, uling ing tema ning kaya katang Lubenas, makapalubya king 60th founding anniversary na ning parokya. At the same time, ginagawa kami naman konsepto para ketang synodality, which means itang pamisasan metong ning bawat membro na ning nanumang organisasyon ang popang pamisasan metong ning kaya kaming kayabe kay tiking sitio ang popakeniking kaya kaming chapel. Ginamit kaming apat na huli nung nuka rin sisimboluya king apat na theological virtues. Ing maluto, king love, ing blue, king faith, ing yellow, king hope, digdag niya ing green para king peace. Hindi kami pamiyabe-yabe, aliwa mo itang lubuyan na sa miyabe-yabe na kami. Dahil kaming panahon na abe-abe na kaya. Hanggang itang yung panahon na ng Adviento, regular season, abe-abe na kami. So, mas may gipang closeness, itang kaya kami pamiyabe-yabe, muling lumubing lubenas. Kaya si lubenas, agit mo itang pamisasan metong, naning metong at metong. Karina ako may guy, dinurot niya itang kaya na ning ito nga as a parol designer, dinurot niya ka rin ang concept ni apit na sinabi na penigaralang ke kasi ing recycle na yan naman tang isip may api na di ba? Itap kung gagawan tangay ita panigaralan tayo persen tayo ka rin api mo nung aburide pati masayala rin tao maakit mo yung lupa da masayala kanta tayo umpisa na pong improve itang design tamo. Ibig na Pasko'y